Masakin Hetna Belap Kuki channel Thusoh LAHKHOM Mihozo se labon on mikupa tunung jong Vannoi Thusoh chum la chum ho anabe khom kiloite Colombia gamsunga Bagota munachun achi sa pathin ni khochun world record suke in musician sang som la sangup la sa theme children koel tampi hochun ta khan in tumging saile la sana an nei-u na hi hichi Vannoi concert len pen loi khana ke he Bagota muna ki bol chu achi sa phat sunga gamsung gale tul ho zo si ki chamna an zowa Colombia Truth Commission in final report achi sa la do la sunga anapi luno ki papi na anamano hi hichi commission chu achi sa kum sangni somlegup kuma vai home tele chulaya galgu bol Revolutionary Armed Force of Colombia FARC rebel tia ki hon peace still ananei nawa anapudo o anahi hichi commission chun ki dauna sunga human rights abuse ki bol ho punjal na aneu to lona wangsit na anatu ho chu opnale lunghem pina chule achung thu u ki im mangu chamna to lona punjal a hiu ki pa pina hichikin hi amano hi akiti ga he thai khat chu achi sa sang khat jako somgit lenga kumapat sangni somligit kumsunga hichi ki buina ji achu mihim lakli sang somnga jaguble somgup lenga in thina anatu o hin chule commission in report na pi dungzuin kumsang ni somleko chana hichi gal ji a gal jam gamsungmi 7.7 million alhingi akiti ni hi (2015) Iran nuclear deal tha su hingkit dinga tulut nomjing to lonin Israel spy agency alubo chief David Barner su September ki patlama United States lamkai hoto ki mutwa close to meeting anei dingovin thulut ominahi aji chu Israelin Iran nuclear neiding chu theitup so adodal ahina bana akiloi pi western gamhon hichi nuclear deal tha chohing na hi pan ala lo na dingwa hata angi o hi Israel ten Iran in nuclear deal hi pan sa na neya gamsunga galgu bol ho atosot naw ahat sa chi zo ding o hi chule iti hizongle atuple achi pyu nuclear garment sa anei lo na diwa ki bola western gamhon agel wangwa hi anei do lo naw hizuding a hi ati o hi alangkhana Iran ten Israel tengo na hi anel kaljing na ban uwa Iran nuclear CP hi chamna ti chu peaceful purpose le kolpimei wala do na ding a hisoi ati jingkin uvina hi hichi Thusoh to kimet chun thula thaita Iran lamkai khanin Iran le western gamhon kinup to na soi akai na diu chu nailam cha hitan hichi na dinga chu to khom na ki ho khom na khat angai sin a hi anati na hi achi sani kho hoa Iran nuclear thwa European Union in kinup to na ding thwa le kha sut na draft chu a China a hlut no to hlona United States in hichi thwa hi Tehran anahopia ahitai Iran le western gamho gamgum ho chun hichi kinup to na anei diu nai lam cha hi to hlona European Union in draft a ball final proposal dungzuya Iran in azuiding o ga na iza namkhat apan na sunga a China pe na chu kinup to na ni kho zakhat le somgup langa sunga hi hichi ho zo city chu Iran in western gammi amet ho prisoner of war ho chu lado na zong anei dingo Iran sumle pai western gamhon mantheilawa hentango Fritz sabol ho zong alhado pi dingo Iran in nuclear nei na dinga atup naw alha ong diu ti ahi a China United States congressional approval voting le Washington in United Nations Security Council le International Atomic Energy Agency te het sana anei paya amhon nuclear khopi ho bet suina anei dingo hitia chu chil hedingin thulut chun asei nahi ka he thei khat chu achi sa kumsang ni somlanga kuma anabolo nuclear deal chu United States President Donald Trump in American khang tu sima dinga worst decision ahitia anhaisan anahi
International Atomic Energy Agency akon commission khanin ang lungding ni ko pabip sunga Ukraine gamsung Zaporizhia nuclear power plant mun datlana anay dingon thulut nawmin hi hichi Thusoh kimanin Director General of International Atomic Energy Agency Rafael Grossi in hichi Thusoh kimanin Twitter confirm anabolin hi hichi Thusoh hi Ukraine le Russia te hichilai nuclear khulpi vela bom la at kingo to na anay boy lai tau ahina chunga ni khoma sa azong Russia ten nuclear khulpi kom cha Slovens muna S-300 missile anakap kum kino anahi Ukraine officer hon Russia ten nathabia bom la khum na anay kit zi ovin nuclear munpi kom vela bom ala kit zion asi abal omin that la na akinese atiovin hi hichi Thusoh kimenin Russian Defense Ministry akunin achi sani khuwa hichilaimun vel la bom alha laudan o su thingna ananai banova Ukraine te join achi sani dan somni li ka sung jinga jong bom hla na anai zi ovin pipeline ase anativin hi Ukraine Foreign Minister Dmitry Kuleba in hichilai nuclear khulbi mun hi Russia ten military base a anai naw chunga alung sei na thu ana sei na hi amana sei be na hichi zi a hi gambung sung ti chu continent hope sia dinga ti zanum ta hi anati nahi hiti hozi hin Zaporizhia nuclear khulpi vela cheng hodingin e hamtia nuclear po zana zia radiation leak om khale ki vending dan chule lole aiman cha ding dan ki hilna amazing ove ekiti nahi United States in hichi nuclear khulpi muna ki kalna zia honglung ding thilgim neita ki het mo sa tin Russia te omove ativi nahi hichi Washington to phun hi achi sa Friday ni kho United Nations Treaty on Nuclear Disarmament final draft of review chu Moscow in block anabolo to kilhona anasodo hi India 10 edition of National Maritime Search and Rescue Exercise 2022 chu Chennai muna anhan do auto lonin lolhengta in ninil hinni tu ni khochun anachai tabne hi hichi Sarex 22 tia kiminvo exercise chun tui kong hi han len na hi jongle boina atu tingole emergency lampi omjo sia kun hu do ding dan chu India hanglam tui kul pam Chennai khupi ko ma anazil anabol wahi hichasun Indian Coast Guard konglen somlagum Navy te kong khat chule ICG Doniel aircraft group Navy te lenna advanced light helicopter khat Indian Air Force helicopter khat chule passenger konglen Swaraj Deep Chennai Potrasa kon tak boat khat in hichi exercise chun pan analabin hi hichi exercise chu Indian Coast Guard Chief VS Pathiana Makainan gamsom lugup makon palai somni lagum hole agencies tang hon vatlana panlana anane win hi Thusoh panapa na sinasan nga hazaw si asung si wa agipagipanaw kahit pa uwi Thusoh thai mukit ka ovin mabuanon mang palet si bay